Nak na share. Nak. Nakabale na serve kimdo my Australia kimda na vaksis kakala family. Monango ausa surat tiko na dorobo ino na tiko na health talk. Kreme na unmute my. Mena wasya na ituk-tuk tiko weekend na naikag na kanikwa. Naka singa tambu binaka. Tambe na katabe. Sini tambugia. Nakakilin sa desar ngaunan da singa tinibiray. Ano po ni wika nga politiken da tu na ngaunan da bulan doon ito ngo. Yo na nonda health talk na kami nang nikuha. Singa ni na tutubo tutuku makawanga kandando kilaita ni kina na leoni lutu ni kabitu. Sa ko na nonda lawangan ni tikum bulan-bula. Kau kila ni mata tabi na kabiken na lawan ni tikum bulan-bula. Singa ni dua leve kakina ka mata tabi kenda na walu na lawan ni tikum bulan-bula. Iyo so biken da ubambauta ni raba muri tu mai na lawan ni tikum bulan-bula. Kasobe kenda enda vida bengan da tauriba katiko so eseng serangan ni gomuriti ko na lawa walu ni tikum bulan-bula au kotikan dalang apa tolo ena ngaunango nindareida nakena tawi viti tu mena corona enda tinitunga ena be kambulang ai tu bulu tikenda lebuera didi bana bebendu kena be indani kau tale so erakila ni rawakin na mbula da bandin dina tak sarto ki ani balimbula kena wika era mbulina tamat ni sengani rawni pembulana yang era wanga na wika ngai tubulu tikenda na lawangan ni 30 bulan au bombo tamen na bali weekend telekina nakakana nga ndando wang tabali bo sibitung ko nakakana bombo tani leu weekend na kakana sa rusibi na nondakan na leweni manu na boni bitu au bombo tani so weekend da seni dalatan da era wana nonda vita ikenda kina na matay nga siko na nabika nga ndakania koya koy babu na tigo lebu na mate to weekenda ka babu na me saraya ali sartiga ni so na wekanda na buku ni weka nga irakania but nakakana ndakania na laura nga may angon unabi balu sikenda nga na kakana nga may nawere bambauta ni ngonen lockdown go lebu sar weekenda enda bangata kana be banwala letu na anda be rukuni bale keso menda sabang atake so na kakanan raw menda tea kanda bang atak kawo binakta ko ya ni rani solito weekend na bulan-bula me agabatu may na ngawnin ko ko sarang bangaya na kakanan anda kania da tiba ka bale bungan rani kaw na boni kaw kakanan raw batani binakya ngonda ena enda na bulan-bula binakta lang akina may baka ni ndun na boso balang ito kunat ko we are what we eat okay dan nakanga enda kania senakanga enda bitolomanda nabika nga enda bitolomanda na barita kita le mayangon ya na kabina ko biya biban numiwelenga okulan inda sekala kete na lawan iti kumbulambul na lawa walu iti kumbulambul ko biya bana numikenda la menda bangatak na lawa walungo ni ngo kenda dokilita ni kina na leuni lutu ni kabitu sora sa lebu-lebu na bukun lockdown lautungo so sa lebu-lebu mai na buni be kala ki sora bakaniti ko senga betiko na exercise endo tal nga bir na law ni lawa walu
darani ba binakta kanangonda ya. Patakena kena boni ono ya, au kila ninda kila ba binaka, au rani ba reto langa bikenda na kabinanu niku kera ninda na paka ko takatali, patangori na nonda tukutuk na leo ni lotu ni kabitu. Siang ni rao ninda nabia lai bembole itiko, siang ni rao ninda na lai via tuku na tutuk. Pinaka ni okenda mdanga nda senga tiga ni nakenda tubaki. Nda senga tiga ni binaka nakenda tubaki. Ena rawa langa ke baka binaka na nenda tubaki. Da kauta ni tutuku. Ena rawa talanga na tingomi kenda. Pira na wekanda. Me utini langa ena bolichoni katol ni bolichoni. Na wase na katolu. Ni bolichoni na wase na katolu bolichoni. Na wase ndua na karuni tikina. Patungo na kinarongo, kemni na lomani. Sandu ambao naka kausangandre baba kalebu, okalonga takambulu binaka. Mebaka sambulu binaka sara na yalum. O rongo ra uda bata. Na yalo bata kina yang. Na sengra ni bulan-bulan itu na yalo, ngai tahu mati tiku na yang. Bato rongo ra u dondon mera na lakabata tiku. Tatau tiku choni be kena to na kabina ni kuwa. Ke sambulan-bulan baka kina na yalo. Ngandre betel ngamen bulan-bulan. Nayang yo na raw langan bulan-bulan nayang e bakan tabanga takabinaka na kana enta kanietiko ya ambe nga na tutukun ni tikum bulan-bulan na kabina ni kuwa sabana kana libu Naka. Nakabalebu na tikum bulan-bulan. Kenongononggo susure tirto may natokawanga. Merto na bulong nga weekend na total na sir. Naka. Naka na sir. Nata
Nakuale unasere. Nakanasere. Na kianongonongo ausa na surete tiko ndo na ngonelewa ulangi tiko leni lo tiko mai tamo bo English yana mai tukuni alo tiko weekenda sanitaka ni nda na rongota na nona bimbole na ngonelewa naka Vinaka, singa tambo vinaka. Au kimirongo hivyo. tinga tamo vinaka Vinaka, singa tambo vinaka. Tambo binaka. Tala nova kaleka au vambota ni nanda umaka meona wamadhal takio manda. Na yadhangu ngao Jamie, moneleo ni Vanolevu, Vasolmoni. O vaka tikungo isuwa nungu matubale chunga melevuka yo leni song sangolotu itamo English o via wasianga wakaleka na nana vinaka na kalo nungu bula sa mesa sumayo jin tarunyau kaya bakaro ni testimony asa via waksambaru ikya saka si mala natal nada mutal notaka satu nungu wasuka sangi waksam taksi. If God provided this opportunity for me to testify of His goodness, then why not use this opportunity to share about His goodness? So iyo. Ano vya tama kala kana na vina kana kala nungumbula bangonya lewa. Ambaki sawo tina nungu to tina ambaki na vultor da ke ESP. Wana sa toro wala ke chicken kina towards the end of the year. Misa wawaro chuko na finals me wakanga ndo na darubo ngonela buli chuko na buli torodake ni mami tatara ke ditu me ki mami na rakavaka na ngon ki msana wachkin na mena buli sa lak chuko na finals sa lakson wawaro ni finals sa mani donation sa tara menunggu laptop sa tanggara ngabang waka sa tigo besar na nunggu bangkar pakai mau sa apply na puna na rini reda mau apply kina sampai tu kina application sa mas lak tertunga ayo sember mo ni sela kaka sember ni dona experience tu via mau qualify in any workplace sa reda na application da bangai lala ko ngau kelare ni lak fit ta kana nunggu na kriteria cukup via sa apply kina sampai sartu Sale ochi manambaki saochi atas nasing surun ali watawase asabi alo lili berarti saya berada na kasi ada cukup mais tanang gear saya singgah email tate ko sarang na bingo ka cukup sarang na bale sala ko may na giri la ko may na giri sa tur sarang na giri anto taksara ngo ando na giri may vendo na kampanye ma apply tukina wasto sa wamla pasan na beka ke na ngandrebi interview na interview moved on to the next stage. The next stage they wanted my police clearance and my medical certificate. At that time I was seeing we all know how expensive it is to get one medical certificate and a police clearance. Singga na labu tu biau sangi tapi dia kan guaksam kai istora kemni sabar tak mbeka bena la katangon di bena ketel mingos yang bena labu sa vengira ke vinton matubale sange na singa sange ndambenga sange ka okay au sindun mo bacu ko bangoka asa mani mosla ka wana kala sakaturanga kemni kilanam kayongan reva senga biona lavo mona waru tak kinango ka sakira nemni bebuki mosla ko chinga mi tu sertiani sange ndana singa be vorte na kalu mani rasa tikin nanu nakasar ngongan reva tu
Ochi na kavsara wakota. Ochi bengai ruas itu lama lah sar tunggir mena kampanye rumah apply kini sa merabi na katakai na nunggu kata. Oh, sing talo tangga kamu for me to brag about my achievement. I'm just here to brag about, to boast about the good things that God has done in my life. I'm just a fresh student, straight out of university. Eu sampai vaka chingwa sa kavio ni bulango nuko vaka chiko. Osange me siku nandende ndala kustavu chiko obendo sabi me complain balei nandende ni mbula ni vaka. Sange tati chiko kalau nggak salah boleh bayar orang yang mikirnya randa nada kan ni baca nda stab cukup nggak langka kan COVID deh. Osan me rezeki na binakan kalau lewa kan dan mana lewa tu nunggu malu lewa nango nando lewa tu nak kalau nunggu nango nanggain tu kilangan kalau ngon santo tahu kin na tosto yo siang untuk ni kota mana nunggu mana nunggu nak kalau lama ngo kila chinga kya kana senga na kalo na singa no na kona chinkina ko na santo no kunganga no mas tunga bana kalo isa kera tunga bana kalo mo ko bando ni me mata na siang bandi ngada na kono ni na rulu gani bola aksong bikina mo ko anga nyala me na mata ni kalo lalu kito tumbre ke mai ayo nga orna ngani ngo na to akangu wat kinungo na kito ching saranga bat kin itu nanga dende vale le na bola tumbuh kita kumai, eu red na buna sa meti kena ena singaindai, orang itu kun sarang ya sarang ngai na lolom makina na bebu kina na boro tek na kalu, ya vivem boleh tel tengah kivi kemana nongwe zamba, nongwe buli kiko kunyale, jadi mesin na vendende vale postoso. Ya, donongu bembol lengan ni wekem ni warna tak tengah betul nak membola mana kalau nombor tu wekem dengan you plan, but God has a say, and my dear God's plan is always the best, and His time is always the best time. Naka, lebih ni tanga punya antara wekem ni anas ekam nani kuasa wana kebeliau naka. Naka. Jamie. Naka balik. Naka. Kukla ni gongon binaka ni zurumay na mas may baka na testimony sa tukunuti na yakab ni kuwa ngonela na nona mas na bakambuto na kalu o sa kiresar na ngonela we baro tiko na nonda masumaso na yakab ni kuwa nesa unmute may nera ni may liuta kikenda na ngon mas. Singa tambu vinaka. Singa vinaka Chiki. Sabbath, happy Sabbath. Sara vinaka nakalo. Lebih ngawan kaya Ena bengaw na kiringa. Sorry, Vinaka nakalo. Amen. The darkness of Satan, the evil one, is around those who do not pray. The enemy leads them into sin because they do not meet with God in prayer. Matthew, diwa tosang buka ono, medawne tosang buka walu, iya ni sare diir na legunga kokoya. Salumani ira, nira samal malum kambi wale tu mewakana sipi sa senga na non reva katawa. Sangay kaibe ir na non iti sepeli, endina sabaka lewe na embaki, arsa lewe lele nga na baka tau ni were. O koya mandonge masuti koya na itau ke ni were. Metalaya ni esone baka tau ni were, kena nona were. Na matay ni masu, ena baka izori tiku weekenda, ena akabi ni koya na baka itike na ito na ngone lewa. Na nona gangani masu, ena numitukina. Na be bata kede baka mona libo na Zoom, kena be platform kede baka yang atagi tiko ena kena kambura kitiko na itu ni kalau ena baka tahu to tiningona enda bulut nonia kena na numital tinga ena matay ni masu na nonda ulutang ni ewa ena kabini kuwa me bebe kitiko na elo tamba ena buku ni ulutanga men tana dabu kala baka tamate andun dua kena bebe keni elo tambo
me vakatonde taka kavakulusui tale terus tota kita na nondambula ne biakani kena ngontura ngo Yesu Kristo kera sara na mateni ngone lewa nona tiko na mateni masu mena dambori kende tiko na masu ya kabiniko na kalulun to nonda masuk tamek memelam na klule na klunganga na kulib tamag na nom nilam na kulib na nom nising tambu na kulib na yau na kango tamang kito tadak bikemnya na matak ni na kabinani ko na ba kabin binak na kulib na bul binaka na kulib na raki na kulib nom ni bar tek to bikemam kede kami soklo chuk bikemnya na kabinani ko tamag na kabin ko kemi dambor na bula ni na lin lutu ra sema bating na kabin ko na kulib tamag nom nilam vera nom sluching nom bul binaka sluching na ngona mera sema bating na bat batong ko tamang tamang na kabin ko kemi dambor chiko na tal-talan irker na lili ni belotu era da kabtik na lutama gana patani mon liba gana kulip tama gunum ni lombira na kulip tama gunum ni slutubir tama gunal tabu mera birtaki mera wase china num ni tuk tama gana mona liba tama kem dambor ir talanga tama gera barong tingmai na be zoom kede era da kachuk tamagu na lutu kede da kachuk online on social media talat tamagu kami dambor nan rumbuler na barong chumai chuker na len lutu ra barong chumai wakatala kem tamagu be era seng ni bakamboto batiki mami dambor ching nan rumbula lewa sa tarai ching na lonra lewa tamagu rasa kilaching menandina kira nanum ni bebu ke kanum ni altam tamagu mena bil tek ching nan rumbul tamagu kira monina buki kimam tamang kimam na soklu chikan buki na kabnikwa ni bangit baka yang tekimam tamangu na bingon salket tamag mikimam na waseki na num tuk-tuku biar nan mami damba din ni dakching na lockdown kimam singira ni bisa teraki singira ni lebisi ko biar tumay bayaw ye kimam kira monina buki kimami wana batu-batu ni mona libi-libi satu ni bartak kimam nangon sala kimam ran ni waseki ngaki na num tuk-tuk tamagu na kulib na num ni lama dambor ching nambul ni irke dera na dak ching mana hope tamagu ken nanon ra sanga ching mena kena broadcast take tamag nanum ni bos tamag ker tamag moni na baklung atak ching nanon rumbul tamag na kulib tamag num ni lama ni batus ni bosat nen membal da tamag ni bukadilib na nito memal malung tamag na kulib num ni lama na kulib num ni dorong mas chise na bakumbula. Amen. Kalatia na wase 5 kini rosambu karua ia na boni yang lo tambu na loloma na reki na bakadengu na bosota bakandende na yalo malua na yalo loloma na bakambota na yalo malmalumu na ibala malua sa senga na ibunau sa dhunrubikina na bekango na ikarua ni masu na numitika kina meba kana tikini bola tambo o waseti gani ko wili kutikani na kabini kwa endala ko zurumatingo na maza ni mas bakamati bubali na nonda ulu tangati ko na maza ni masu endala ko zurumatingo itin sartik na ya kabini kwa kana ulu tangati ko fruits of the spirit na nonda ngani masu na kabini kwa sana kereti kuna durni lotu na bakai taipiti ko na maso na kabini ko menda kereti ko wana alo tambo mena buke kanda tiko wakatamata yandundua wakamata bubale ene woto tiningonongo mesalura itiko bikenda na buoni alo tambo ena randondonga ke bakai belutaki kabe tumberi tiko na alo tambo ena nondambula nanga angani maso talanga na dambori tiko na kabini ko erna numital tiko ngakina o ira na frontline workers o era linga ni vinga rabiti kuna kiana tango maki kamaro iti kuna nondambula ena besinga sakeresar nandurni lotu ena bakai tabiti kuna karuni masu ena kabini kuwa Satu terbuat nama. Semai kiman di Melo Malang.
Oro tengtungan ada moni. Wadur tengtungan no bilo no kana kabo dur melo malai. Kemang mi bon jiren jiren ta kana kelo ni kemang mi bon repti ko bon jor kelo na kana kelo tina na kelo ko. Na kelo ni be tampangau na kedenga. Na kelo ya pula mai tiu na pula tuan na ko ba tau tu guru. Kurangan na kasi nakalipo kemang mi bon kina kana tabalan tor ko kina mo lewa na ko kina tintak na batwata. Ni talanoa na ekatikuwa mekimang pinabiray kita. O pinakataka na programo sa rabay type kita na turbo kinangoneleo. O pinakataka na klo girasat derti ko karapan dita kanon rampula di kilay kita. So wa pinakataka na numunipos sa kipantapo dito si kumay na sinatapo pinakaitunay. O si pinaklo na ulutang at vital nota isi ko na pinapagigang at pinapasula kinekadikuwa. Kung karangaw ng daw ko makatani na eloy kimani. Kung karangaw ng daw ta, kung karangaw na kimami daw yalo ta, kung karangaw na kimami daw loma ta, kung karangaw na kimami daw bang nananuda, paleta nga di ko diyan. Yan ko ni sati ko nakalo, ya kanan ng munibos, at sinaro, bebo, nakakit na. Ya kami ni ko nakalo, kimang santula kizi, kimuni kurangan na matensuiviti, na beliutaki, verto na beliutaki tiko, sano ita ka nakalo, kita tatara kita ng rambula, pero rin kumuni, kita kalo daw lolopa. Pasti ka na bilamani, pasti ka ng duwabata, pasti ka na elevata. Turangan ka na bilutaki. Sano ita ka turangan, kima binabaklati ko na nung nilolopa. Saka nung wala viras, ulit ko na nung rangaw na nung rambula, na nabuko di Bengarabi, nabuko di Mati, at tawawabo ko si Bengura di Pua, taray pigtalit nga. Kira frontliners na kalaw, ito talaga na nung rabi mata bubala, iya turangan, ulit ko nung rangaw na nung rambula, at siya nang ko, Bengarabi, nung late for doy. Sa rambor non rambula kena non ramata bubali nyalo bina katurangan de ko raw ya lon non rasilan non rangaw na kena non rambula tersaba turun mo ta kimezi nyalo bina katurangan sa vira di ke ira na klo na rabo so ta bagande por na bika ke magsangan rebe na ka bua ke man talaga na len di bonua mo si ke man na len lot ni ke bit sangan rebo turangan isle ke man nelo bol bolum isle ke man nelo sam sabab ke man reda na binu takin matin pume man saraba no bulan ni frontline ke man sabi lo pa bole na wala mo nakalaw na bulan ni lot eviti ni po sa tambore bi kumi ba usi na nakalaw na bi mata bubale antu dora barong ko may dekta kwa dindi na kake mamindula ko duruba no bulan na durbo ke mo nelewa ke ba bulan ng gatrak bulan ni mata bubale be kake mamila ko duruba nakalaw ke mamiray kinay mawi ray kinay mataw andre na wala iya kurang no ni boss ka to kaza ke nga kinaul ni bunwa sa ta ka kumay kinay pura-pura di pula kiman sa ta ki be kemuni ya ka kuwa nyal bina ka turan be karan bila ko duruma na mga bina ka pe matay ki mam nyal bina ka turan sala ko duruma matay ki mat buke ke mam turan me kemami ta ke nga be kemuni buke ke mam taray nga be kemuni tay kemuni nga na budin bula tay kemuni na budin ka Saya kemuni turang na budi kake dengan na pura-pura cinta. Di sana muni na pura-pura kake dengan tukina. Kalengga na rarawa na tawi mati na mati siya na mana kaya teratu na nimba mimbula ba mata bubale. No rambula na darbo kaya na ngonelaw. Tantula kilo kemuni turang. Mersa sa tabi get bilingam. Nasa wala turang na numisati ko ba't kikimay meneka bikuwa. Na wala mo na din programo sa abo. Siko mo na ba yadori. Nimba yung basaras ko na nilolama. Era mado binaktat piya matikiman. Nasa wala mo na naman sa Romas. Sa talento na kami gawambauta na kami gawararesina. Sa may masuta gawambauta para sa tuwan na rin bula na rin kaka. Na rin sisuka rito na ni maminuy ni mamikurang. Ni mamibagante ni bula. Ito po nga. Amen. Amen. That man ought always to pray and not to faint. Luke 18:1. And if ever there is a time when they feel their need of prayer, it is when strength fails and life itself seems slipping from their grasp. Often those are in health forget the wonderful mercies them day by day, year after year for his benefits. God is remembered. When human strength fails, men feel their need of divine help, and never does our merciful God turn from the soul that in sincerity seeks him for help. Amen. He is our refuge in sickness
and in health. The Ministry of Healing, Ellen White, chapter 16. Ngonongo sa kerekina na maramabwanda, ena dhamborti ko vikenda na oti ni masu, ena kabini kwera na numiti kina, o ira ermbikai tiko ena tobi mati. Kera ke ira talenga ero sa tabu tiko nandrendre, ena oti ni ngonongo. Binak sa keresara na marambakaro tiko, me dhambor vikenda na oti ni masu. Nakasandona damasu ki mami ndambe na boka binaka na boka mundo na reki kina marau gibe ke muni na ni mami kalo na yawa mami la ko rumati ko na singa tambu binaka mami boka binaka takana kalo na no muni be to mani ti mai be liu tagi ti mai na menan ti buni singa tambu ka da bu mai na yawa binaka mami sa ti kina na bali na kalo na itu betu ba sen na ulutang er tungara ko na moneleo ke na to rubo na ka bisi binaka ndinda ki mami boka binaka takana klo ni no muni lolo mai ndo besitu na levi ki mami me kana din no muni bos nando ni same talenga e tu na be ki mami me boka sa tangi na wendron na me kila sa boka kina na elongo ni sa tangi ke muni na no kalo tamangu na ka bisi binaka ndinda yo boka binaka na klo ni ran ki mami la ko rumati ko ndo na yawa ki mami bina no mitiu kina na klo na bi masla rana numitiu kina na kalo na be kantindu isara tamburi en kibe ke muniro sa wita bikin no gito kani bo bin binaka na kalo ni rani mise mata tiko na mas na ka bin singa binaka den dair na numitiu kina na kalo wir taraitu na besnito bimat turanga ki mami sanga ni be kilai takana be to bimate so era la rumatiko era ki mami sanga talangani kalo ni ki mami kila wadi so tina kalo iti ko na pata-pata ngwa era ko rumati ko na kalo na mati na bilo mani mata bubal ena lo mani pata-pata ngwa ia turanga na ka binsi binani ko na bina kata mu da bore ni bike muni da buta na ya na kalo e vida e ti ko ngo me ura turanga na masura kana non rambula bike muni na numati ke na nambula nei imbui nei jeki ena buku ni kama tarati ko na ngona bina ko levu na kalo ni saya ko bikwa na bingarati nakapagalevu na kalo ni kuni sa tatarati ko kuni sa viso tabiti ko na kalo na bingau na sa na teki puni ngau na ya kina na kama ka babuti ko mai na kalo na ka bisi na kandinda pinakatal nga palevu na kalo na bola ni Aileen may nandi enda ko kuni to bimate tarai ko iti ko ni lo ko iti ko nanra ngam sa ko bini binakati nga na kalo ni kuni na tara na intabinda bininra ya na ka bisi ko binakan kuwa mera turangan ni na mundo mera ni sotabi tiko sal kapati ko na kalo na nomni lolama kena nomni be bakambulai me bakana na ngangandre na marama turin rambalab meta rawale mantanga na tutini nomni sul mera ni sotabi kino na kalo na bula ni kai bakandi tagi patal ngana kalo na na bakambauti kemuni disanga ni koni sembiti ko na kalo na ndana ngam pinata nga bakale na kalo na bula ni ruhi singani na kawin singa pinaka ni kuwa kimamina nomi ko tiko na kalo neng tapu-tapu talangani tabi mati sa kani bula binaka tiko turanga ki mami sa kani bay right tiko na doon ngon malawi na ngon ki mami lang turu matingo na ni COVID-19 ki mami baka binaka ni ki mami bay sa mati tiko na biyaw libo ngo sa na fata-fata ngo kapag usip na klo na ni mami bay masulaki tiko ki bay na bay kay ki mami bakayalo na bay ngaw na sawat tika ta may na klo na kabising na kanina sa kata ni wala na klo na bul ni Uncle Chris na kabisi binani kuwa turanga ba binaka takana na nambula di sama manda na bukun te mate pakaya ngo taratu na nambula na bidana singa sawat turanga itu tale so ki mami sanga ni tabuta be ki moni era sombe ko nakalo era ndambi ti ko na kabisi binani ko era ro ti ko mai na AI program na kabisi binani ko sanne mami pasu bata nakalo na kabisi binaka ndindai ni na tataro nakalo na lingamu ni dawlo mana lingamu ni saseng ni lak-lak na ndona ngauna me iya tiko na pepa kambulai kas bakal kala nantalinga muni kinan bonga turanga ni non masu pun ni non masu turanga na tani me so tabi na kalo na tabi mater so tabu tu na kalo na singa binaka ndinda tamangu binaka pakale bun mana tanano muni puasa sando wande te ki mami ni kaya Rika ke sar mdo pakata ki lawa na kalo na no mdo kere na masu na ndo vike kina boka binaka dike muni na kalo kuni na so mana kalau na ne mami masu merani boka roro te kina tama muni sat kumela mangan tamang bin naga pakale kai ti kon mate ni chon
e kain do sa ba tu sa talangan no ne pal ba ku ni saya lu di na kaya lu tonton na kelum ni na bokwa ba su sabate ko men be ka ke nga sa sen don satu kina na kelum ni mami ngande ti tombu ki veki mu ni na kabi singa bina ka dindai na be yava ke ira pa kaya tonton na kelum er bi su gitu ne ves ni tabi mate meratu raga ni ra ba tu sati ko na non rembula meratu raga ni ke tarai na kelum ka ba ku kotaki me ba ka ngana ni wasa sa ta buti otia meratu raga ni no tuta ke kala ko men don e tabun kala bo na kelum ni satu paku kotaki na kelum na non rembula meranda tuta ke ka ba tu sati ko ni ke mun don don ngana kelum ko ni sulia na buru pina ka tal nga ba lewu na kelum na venga rabi e ba kai dor ti ko be ira pina ba lewu na linga ni venga rabi na kelum saren de ti ko na kelum ni ve ke mun ni na kelum ki be ira meranga rabi ti ko na kelum na tabi mate na ka singo bina kan dindai kem sa ba bina ka ta ti ngana kelum na ve ka lewu na ve ka ve kuni sabe so tabi kuni sabe marre kuni sabe bugi ti ko kina non rambula na kelowira na tabi mati ti ko pakayang na ka binsing binakan dindai turanga binaka bakaleb na nomni na be tumber nomni na be marre ena ne mami mbula na kelo merani ki mami wakandi ta ti ngaki na kelo ni sangatal ni ndone bakatawa ti oti ni ngongo se ke muni dondo ngana kelo ki mami na rega mi ki mami na wakandi ta ki na wakandi ni ta ti ko ni kundi na main tambi ti ko na kelo ne lom ni na altam kina nema min dim bula baka en dona lu be muni ki mami baka rongo ti ko na kam singa bina kan dinda ke baka men dona kelo mi ki mami na dingi ta mi ki mami dingi ta ke muni batani ke muni na ni mami baka rur na ni mami baka vegu na ni mami baka tau pues ando tu batanga ki mami baka na din nom ni bos ni kani ya ne sul ndo to kar o bolek ko ya binaga baka lebu turang na nom ni bos ni ala kuni sando bakala taka oti tu na kelo membela ti ki mami na tamata na mbuli talent dinga muni tamangu binaga baka lebu ni rani kuni na buketi na ni mami mbula talanga mi ko mina kauta ti ko na kelo ni tu binaga na biasa buru meratu ranga ni rabaki la talanga na binaga ke na tale ke na baka vengu na mbula binaga ki mami tarati ngo martini sabu ngama beke turanga binaga baka lebu na kabisi binani ko na baka lebu na kelo ni kuni sabar rong nge bosota na kelo ni mami mbula tale ndrende ke mami tiko na kelo mi ki mami tiko ngaka la ko tiko ngana nom ni sala saba tabori tiko na mom kanga ni maso ngana na le vem ni ngachi su na ni mami sorondon saya mi mami wakambula amen Wale buna segmen mas eleno Kinchuban gondwana dauni bola tunokwa. Prayer is the medium that connects the mind of man to God. Ubabina kabe kentona linlutu nanta tu sema masutiko verna biyada sada butitiko ngonongo kererto na sabura family kerto ndambitiko to warangotiko ngonongo sa suretitiko na namdo matsere mendo na ndano sebi kima mena itu kutuketik bananam do ser benaka many happy Sabbath narere happy Sabbath singa tambu binaka budi singa tamu binaka ngoi kito singa tamu tingoi kinoya veta mais pamina tating na kelo ni wangalal teki kumeran kita mesinga tamu tibat ki ko na singa tamu binaka ni ko na buki kental tinga na ser kita na langata tiko na kena utanga tiko na ilumu kinaka Rua My Lord, lagi Nandra, my Calvary, O querea, men ronrovia,
menronrovia, mevaka naudiwa, maindelana ke waichisu namone, yalotabu menronrovia. Isa tamagu awakatosa. Amani. Okerea nivosokia. Sabaya meu salva, salva. Menronrovia, menronrovia, namane yalakabu. Menronrovia, mevaka naudiwan, maindelana ke waichisu namone, yalakabu. Menronrovia, naunamuni, yalakabu. Menronrovia. Nakubali munasere. Amen. Naka. Toka imeni. Nakole kuna sere rong binakaya maberto mai kinoya nakole na sere na ilum tale niko kito kuna torbu kuna ngani na bukuni multanga sa cuma izaki if my people chiko na karoni bingauna wasibi to chicken tinkaba. Then if my people are called by my name will humble themselves. Oklani sabo so chicken oju and abukuni bakasamana humble myself na taru na humble ngo rauti bada menda yalu malmalum inda sotabo chingo endo nambula enda tukuna sa tukuna ne sarui ndendre sa maina nyunga ngoni bula sa pe batu tol tekinaka viazaka sa teu maina loma taru sa teu visise kina bakasama benda buno raonti sa teu bu koko mana lintamat sa bakasangara sona buno me raoni vazimu kina na loma kokongo sena yalo kokongo yo tukun coba ngono na volta buni kwa if my people call by my name will humble themselves. Kona humble ngo even kachibi kanda na leni lotu bakaristo enta mbulu chikano chuchini ngo melo rebi kanda era wado and tukun ngo and pray and seek awe bosa na buku ni ultang na kango na mas pray na zaba she nazaba tukuna aisha wase limu sabul ka walu tikineziwa ena buku ni bakasamango me humble she pray tununga bango kwa then when you call the Lord will answer. Yes, I am here. He will quickly reply. Unango na kenda to paksangara bena bunwa azu making na bikenda na saunitaro
Ibika ket ndala ko zuru muchungo. Tukuna bango Asia. When you call, the Lord will answer. Tunuko ko ena soma. Ena rongoziko. Siwale rongoziko tukunuko. Yes, I am here. Tukunuko yau chiku sarangango batikiko. Today, Nikua. He will quickly reply. Pasapa tumanda na quickly reply nikalungu. Si yau chiku numbananam. Ochona na tuya lomani ni hika. Sapakila kona buno sa chikina. Baka malmalum takanelon. Rongoziko na kalung. How quickly? Eh? Pasapa tumanda totolon ni nona rongoza na nomu tangi naklu. Ena nomu baka malmalum tekiko. Ena bula enta la ko robuju. Mazna rengreza. Ozimanda e bilu tekichu kuna ndala kolongo. Ona nyingo ngo ni mbula sa teku pale sa tobu piso pale ni top. Sa piso ni top matsa takibe yang anaka sa chiko nondalo mentang. Yo nikwa itu kono bikin toisa. Na kalongo matai. Nomu kadiwa. Matai kona rongoziko answer. Yes, I am here. Kono ko ayo chikongoti kakunilenga. He will quickly reply. Instant na reply na klo. Kebka iko wale nga patikyo. Ndor torna ngona mentor masutika. Cerme awasi tol so bulka tol. Sikene tol. Ask the Lord. Ask me to konoka. Ask me to konoka. Tarunga mantamay. And I will tell you remarkable secret. You don't know about the things to come. Kuno ngone kenda santo bikila nazaba sabe ya yazo tundeli buruburongo. Cukup manda ba malu. Torong manda na klo. Nazab. Ask me. Tunu ko aw na ngay tukun na biko. Aw na ngay tukun na biko. Tunu ko na secret. You don't know about the things to come. Kono tukun na biko na bika kaza na bitar tarabinika. Na yazamay. Non ta chiko non deli buru. Kakun langa taka nazab ko be sara sanga ni matak. Sepe rotin matak. Salala cukup biar nabi kakek tu palingut. Kakun langa tak. If only my people pray. Tunu ka pray. Tunu ask me and I will tell you. Nakalu wala tukun nabiko. Bena puna montosken. Bena puna mpangara. Kemo kaga wale ngayanda. Toro chiko nonda nona. Menda masuba. Tukun apa? Ona ngai tukun nabiko na kakek. Enayaz. Ena bita tarebika. No nondoro jobu ngawi ko batikiao. Toro tukun apa na nindoru lenga. Cast your burden. No burden ngore no nakalu. Tukun apa? He will sustain you. Kono singa bakan doni ba lebiko. Mona lutu. Ena wochu sinongo. Kena karun baka sam kito rele chona garup kanangan lo mona sick. Nazaba menta baka sangar. Una baka sangar enta zakabuch. Enongo. So satu kuna me lezula. Gona kuno raw kina nakaya na tau kina na tutu tanga na lo manibal. Nakakan lo manibal. So na baka sangar ba tumbaka. So sa pana nang takach sa lilej na bikat. Satu resume zaki. Pray is the most important thing. Weapon paksan wa mazal takot chikoje. Wa mazal takot chikoje. Namas. Kuna bango ni volta buna ya kabinani ko na Aisha wasili masawul kalima tikene on. Sember madana sa lima sabul kalima tikene on. To reza madana na lele chermia. Lele chermia. Wase tolu tikene pasangabu. Tunoka. Tuno bango chermia. Instead, let us test and examine our way. Let us stand back to the Lord. Sick. Sanda tu bando tungo. Tata tu bando tungo nondam bulan del buru-buru. Sena puna zaba. Menta toskin. Tuno bango chermia. Let us test and examine. Da bareza madana nongon sala. Bena puna nonda valo chicken. Bena puna. Turn back. Turn back. Ukital. Paka sanggara madana. Kalau turn back to the Lord. Na puna nonda sala chicken nongo. Okay. Tore na Asia pasi 5 kalima chicken on. Tuna bango na voltam. Tuna seek the Lord while you can find him. Call him now while he's still near. Paka sanggari ko ngoni sa chingo. Tukuna mo lele chirmia tu bandu. Kaya mana laku ngori.
Pisau, tahu bukan mana? Tahu bukan listal bukan kalau. Seek him today. Tunuka, while you can find him. Kep se nakulungo se chiku sartu nga nangono. Se soltu nangono, se soltu na kanandaki, se solitu na zewu ni mbulango ribi ko batikeo. Ndor bak sangar ko. Matanggal bak sangar ba ndor bak sangar chini ko. O ze ndor bak sangar ko. Matanggal mbulo ba ndor bak sangar. So sapana non taka chiko non abu di sasanga ni zaba chiko. Non job sali lekat mai. Tumanda bandongo. Kasamara bakasama takamanda nazapa. Nanti don menani. Untuk turun coba lebih bal. Aku ningol zapa. Kako anyo kako even ambula la ko chungo. Men non tatanda nomu tatanda chungo. Ngon sala kena loma lengi. Ya men non tatanda nakamen. Wali stilnya. Se chiko ngabi ko na zemen bula, se chiko ngabi ko na kanong. Pakasangar ko. Ya? Pakasangar ko. Call him now. Kasi ko nangongo. Kasi ko ni se rongo. Kasi ko ni se bakayigo. Kento na rongo zameda. Ko esha. He will quickly reply, instant reply. Yeah? While he is still near. Si chungor ya samu na kalu lebo. Si tatuki chungor na zemin mbula turanga zarubo monelewa. Kakuni baka welo tak. Kakuni baka welo tak na sekondi na minute na uwa. Anda chikunungo. Mas baka sangarana kalungo. Ni se soli chuko na ngona. Se soli chuko. Endo na ngona. Weiko patiki yao. Endor bisutak nabika ke kendor sindre ni zakabida ka banano ni ko saranga pakasangare ko ni ko gareza na zabu ko rin zakabida matak afsanu tak ni be pakasama lengo randi nantu polembolo iko batikiau no gumbolo cuma tanga amasungo patikana pakasangangaru ko men endor suntunika babi ni bina kana kalu ni songo la ko sona weka ando wasus tak to nan tambul le zakazak rab me suli bi ko dona chance Entor zarra maka talamon salung. Maka sabsabata kamanda. Kota lebo na bibatu tantu tatasanga sangi tukin. Merawiko. Entor tom merawiko patikena. Entor tom bal patikena kalu. Ena wochu chini. Pasal nitak. Ena boleh kena. Ena na kabna ni kwa. Ena tikenale omebe wasi chiki. Pina kabale. Sa kere chika. Sa kera na matasir ni tamay tukay to na baksikakal nakabale mo na to bulong at kento chuna ser o tamay tukay o chini tukay nakabale mo na ser sa solto na ngonong gobe ke mundo nakabale mo pambulo tukay ni narere na kami kuwa malo bale mo ni tukutukro ro binakandarong Saba bina kana bunyi kasaya chunan bunu saba kila ni saba le kochisu andamaro ta chunan bulongo posi bunun bula sandar mai nando chuni to ser makau ngamai narere kito na lang weekend na kami ko kila nang gangana enarani buki weekend na kami ko na bale
Many, not gonna share. Not gonna share. Not gonna share. Akpale na serve kem dona matubale mai Australia kem dona vakasis kakala. Ena bebo no tuki na ndonda ni kina na linga ni klo. O talita kana kangani serre. Na nongu tiko na oti ni bewase membeleta na tikini voltambungo 2 Chronicles 7:14. Oyo na nongu tiko na turn from your wicked ways, and I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Turn from their wicked ways. Okila ni sanganindo naranito ko na nyoko tamata wala-wala dundun. Ina voltam sa tukun itu ni ke tamata wala-wala dake sanganindo e alon dundun. Nanonda even our righteousness, it's filthy rags. In Isaiah, osan wilti kini babalangi. Isaiah 6:5. Tunchugbango. Then I said, it's all over. I am doomed, for I am a sinful man. Tukuni kya, turn from their wicked ways. Esangan nindo na buno renin rokina, balatani sa tukuni tumayo na tamati wala-wala da. Unang ono kenda do binakatamenda do bakando ni kenda. Balambeka oranikaya. Sonong ono do baksambango. I'm better than our neighbor because our neighbors, they're worshiping idols. And I'm not. Matanggali baksambaya, dola ko may biyaw. Iyo, tukun bango na usniklo senga. Hip tamatawal wala da. Vitalio yalundundun tumengore, it is filthy rags. 1 Peter 3:11. Tunchukubango, you must turn away from wickedness and do what is right. He must search for peace. Search for peace. Peace with God. Peace with your relatives, with your neighbor, with your friends. Peace with yourself. Unang kenda nanunga peace with God and peace with others. Sometimes we torture ourselves. Sometimes na nantabakasama. Do mbuta na tewar nantabakasama. Membuti bikenda that we are so sinful that God cannot forgive us. Nanguno yola kudurum tikina endo na buno nanguno muto. Eo baksama taka urega nanungumbula. I was not worthy to come to the throne of God, to even utter the word of God, to even read, or to even pray. Wakayo review song. And baka binibina kataka na bosini kalo, baku kotikiao, ni rani tukunibiao, that I'm worthy of being loved, that I'm worthy to be cherished, because I am a daughter of God. I am a child of God. You must search for peace
and pursue it eagerly and actively. Sangani nanguna ngai ko binakatakina mo laku may bona kalo nanguna ngai ko so tabakina nandre sa nanguna the need to have God iko nangai when you in trouble and then you want to come close to God. Sanga nangono tu binakatukina na ngona ombula binakatukina motora ba may nakalo. He's waiting. And I will hear from heaven. Dona tikinaboltam dutunchuwango that the heavenly host iravari vikenda binakatuna da vikenda kava. Even the secret things that we do, heaven sees and heaven knows. And I will hear from heaven and forgive their sins. Kenda kilavinaka na yalo le bomborota na dela no kalivari na nono mai mate o chisu. Emate na bukungu ke na bukumu. Sengni mai mate walitunga. Koya kondondonu kina mendoruka kenda na tamataba kumulai ndondonu mendorutukuna. We are worthy and we will praise the Lord all the time because of what he did on Calvary. And matai ni choni na waserua kina indua me ranikuria kina na will I hear from heaven. 1 John kira mendana debatalanga na non double tambu. 1 John 2:1. My dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Only Jesus Christ is the one who is truly righteous. And yes, he is. Oti, heal their land. New willi katikuna tikinvoltamugo, sengolangani. Heal their land physically, nakakenda rivayani. Heal their land spiritually, nanandambula bakayalo. In Psalms 91, ito kunchukuna bango, ni kiabakai konabaka tusana numumbula, nakalowe na he will help you. He will shelter you. And asanga mandanga ni lutu nebo me lutu kanabatu, kiabaka o lutu ena maruro ikava kena kalo. Baka binibinaka na platform goni solito ko sanong ni salve kenda. Omutu ko na bandondo na nungumbula bayalo awasi chiko be Amelia na with na madasawati o tun chiko be Amelia bakila chiko nungumbula bayalo is not it's not in tune with God. I feel like I'm far away. I'm far away from God. I'm moving away from God, and I don't like osini taritak. Osini marutak kanisa yawaki uchumi bana kalungu. Bala tukila na nungumbula niali na kalu. I feel like I'm empty. I feel so empty. I go to work, come back. There's no meaning to life. And then, sandu masulaka, sa baka binibinaka banakalo. Ni nangono saranga, sa tekubukina mo, sa tekubutal nung hindi ni masumaso, nabi mataklilay, mo wili ka na nanabosa. Sa tabi maybe o junior, sa tugon mo ko biyaw. Kere ranito da kawata na ewa dona kanungu yalo laylay yalo laylay saranga balatan yuri na nungu tubak ni bula bakayalo already na itabi sulbia it's too big and I cannot do it, but with the help of the Holy Spirit I can. He can heal us physically and spiritually. Mebakanga na nontutikina obe repta kabikento na kabinak nikwa. If my people, there are 3 things included: people, process, and performance. Kenda na tamata. Pambimbi na tikinongo, a conditional chikobe kenda na tikinibola tamongo. If my people. Sengani tukuni, my people. Tukuni, if my people. Only if you do it, God will heal your land. God will do whatever you ask. If my people who are called by my name, when you're called by my name, you are his child, and he is your father. And when you seek his face, seek his face whenever time you want. No, seek his face every moment. Na numubaka na numandanga, na bika mandanga oreva, na bika mandanga utukuna, na baka sama mandanga lakumebiko every moment. Seek his face. Kaya baka na kona Revelation, ito kunchikuin na Revelation 4:8. If the angels
throw all their glory. They throw all their glory to the throne of God and they worship him. I'm just a mere human, and why can't I do that? I am below. And rank maybe if they can do that, they bow, they fall on their knees and they worship God. Who am I not to worship this God that created this whole universe? Who am I? Seeking God it's an action. Sengolangan nyo raw nyo tukunatik. Iko madakap. My people. Nina barong tik menakam nak nikwa. Kadi bikem ni tik nakalo. You are my people. Sengatalindua kadi bitik kadi biko batkiao. Oh, wabin nakatakum nakalo ni Rani Sulendo na ngunango. This is a big verse. Kenda rawani wasya baka matata baka lele baklalay, but when it comes right at the bottom, ko binakatanga na ilum, ko binakatiko nga mole subwa. In 2 Chronicles 7:14, may natini tiko bikenda na nonda ewa na kabinak nikwa. In 2 Chronicles 7:14, tukun chikubango. Monatabutal, 2 Chronicles 7:14. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways, and I will hear from heaven and forgive their sins and restore their land. My eyes, only if you respond to this call, my eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. Amen. Amen. When all actions have been carried out, Amen. then only he will hear from heaven. Let's humble ourselves. Let's pray. Let's ask his Holy Spirit to guide us. Amen. Unang kenda rodin talotu tiko. Yon dayali tu nga nalom nilot. Dale suwa nakalo. Eutinia. Tunibangona otio tinibus na katin kono. Gona nondaru itakitaki na kabnak nikwa. For I have chosen this temple. This temple is you. Sangani vale lotu. Natikinungo enomu kenanogu. For I have chosen this temple and set it apart to be holy, a place where my name will be honored forever. I will always watch over it, for it is dear to my heart. Ano kirito na matser, merto na langatati ko na yoti ni serve kenda na kabinak nikwa nakabalew. Maka Jane. Kerekem domay. Sabale
Usuliana mula endai wale abeitisu sombona lekando isaina lekando samolekana una sereki manana totolonde kumbera songo tuna katumba totolonde kumbera songo tuna unalewa Nandumano na busa ea yalataka ikenda etukunani na lisumai enda bataba wakarakina sombo inaleka Isa inaweka saboleka nauna sereki manela totolo de kumbera somo tuna katumba totolo de kumbera somo tuna unalewa totolo de kumbera somo tuna unalewa totolo de kumbera somo Naka na sere. Naka, nakonongonin na sere. Naka. Nakau tani tabo weekend ay within a minute. Nimber ni tin singatam. Ni number talaga ni ngai tiniti ko na mas weekend na iliuliu ni darugo kena monele wa na. Kilan itu sa parutal ngaman na wasikakal nakatul non tutur. Nguti ngayon doon natin nalalaka na kabinan ko may tintal tinga kinisingatam pambuti nga ito nang kailang at ati na uti tinserve kendo to na sikakal mo pero wala nga ni tin na singatam ando wala nga nang kamasu lugo ko na kalungaga na tumikito wala malay tumikin wala malay wa pidipina kana kabinan ko ni program tuto karena kalu kami buat seperti itu man. Yo tunggu ibitan ni turang ni bos bikiman dolop na piyalo. También no muni patapatan ni parong ane kabnen ko meron dito ni bos dito ni kanang kita. Boleh talaga ni membul tak turang na bikangan driven ko tao titi. Ibu sot kiman turang ibang din takan kimem sing doyal din pa ti bikam. Pero muli sot membul ko bikiman kimel bin ti bikam. Aku kelain tu kayak sota. Okay. Bina kau uya mai tine tingan apa kasama bikin dan me bisa mati tingan na
na lesson rto sa lesson pikina na turbukin naman nila nonta wilmus tinga na nanggasya na matagni ko na matay ni korni na wasi tinkin no turbangon kana babich yana vi kaungo sa iba takar-kar weekend menta ka ku kina min daungan dreba na bikada me bakana nonra daungan dreba weri sire mambimbi na nonra beauty tamai yana lesson ne kabni ko na karun bingo Santa Maria dan ko nangoner sa na isirele na ponua ela tai kar sama intabi tudi na kena ni bu sanda ponua er sama el tai bira no bibi mai ta sar mai tikina mo na karuni bengo na wasibitu ninta wili kitu mai nember na ka ba lesson tikena er na youth na cabinet ko arno tumikina no na maso Solomon ka kena bakan data kina na val ni kelu na kena sama itarawt kenda rita na tikin na tin kedua ena keribingo na wasibit tun kena asa taraba ko tiko Solomon na vali choba kena vali ni tui kena kaki dengan sangat drep Solomon meta ka na vali choba kena nona vali ta baka dor baka binak ngere ni sama yato mesa mai taraba ka utio o natuyo Solomon na vali ni sor au sanga nangauna batani ngai kiriting avion ka dupa na bonua meu wasia weekend na bakanana nikena wasa wili ko timai nan to na wasni bol au ngai mai ridikin ni amain tambe na vali ni sor na ulni bonua kapaka tamburkin no Isaac na ulni bonua batanga pakatambur mai morai na bonua talanga ngai pakari kina bi tebita na tui ya na bunu meter kena bali sorka sangke meter Solomon Santa Maria ni sama ita na tarbal se tarbal ni sor na wasini bol ko ya iti ko nang bol ko na bika na buni no tabinus na bika sa buni ko na bilet mo ko non titigo kenta na pagataw titingono kaya baka antuba bingona gaya to na tikin na ileya to na tikin kadio iba ko na bos ni kelo ngo en hotel na yalo ni bos ni kelu sena nona bos na kelu wana tuyo Solomon nona bangan ritir na tamat ni kelu ni sirit itu no bango ko ia kya bakan tu sa bukitan kambiuta na nonggu lislis kena nonggu bunau kasa tau de matamundo kandu sala ko kang karab na kelutan ni kasorbir rongo na kangai tukun na kelut kin so au nang kai bubu takir mai na bunua au sulia bir ia na valongo kau sa bakatabu ya utikineda au na biuta tani ematang ia kau na takaba me pakai boleda kami baka siu taki ena bi matenitu kedenga ngandre mau wili kana kena babalain mata tabi na buni baka samgo Nubango na tinitin ka dia. But if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you and go off to serve other gods and worship them, then I will uproot Israel from my land which I given them and will reject this temple I have consecrated for my name. I will make it a byword and an object of ridicule among all people. Nabuni baka sama ya. Kenda sangkai mesara na karuni bol ni tu indang kay meredi kina nangon sa kau bambul ke. Namatin itu o isire boleh kana. Boleh tu era sanga bantu ni nanon rangkare kalumat ko. Era tarana nabi tampo ni sor na kalu ya lew. Na ken posobalang na ken stage. Rangkarap. Di nga ni tumbu maya sona tuy may chu taratal raksom yer may sirit erbuki taratinga na ngonang kay Solomon na uti tinitoy me litak tunga bandu na matin tuy sirit mengayado may wana Luis Solomon pati kena nona komanda rosang kay may wasero na matin tuy sangay tuy sirit sangay tuy chu mayado tuy ayado basarangan ni sarakau bambombo
na Israel. Oira na kauni tu era kauni tebita. Era chunga na puno juta. Oira keden na be liulinum komanda. Oira arang kay bilu te tunga may Israel. Pangako ko at Twitter. Pangako ko Twitter. Biyan ka. Nangaon na erang kareb kalumata kau kino era na tu may Israel. Siyang nibilikin orto na chuti ka na pintamin. Nangon na merang kareb kalumat kau kina. Nangon na ramakin. Mati na tuya. Kawan pokok saranga oira na nona kautam. Erna nona buban. Nangon bang mati na tuy, mati na bentangan. Kawan pokok saranga. Sangat tali dua biar na tuy may Israel. Ko era sangat di kau tuy. Irang kareb kalumat kau ya na kaya rekam na kau. Ya sangai hindi na kina na bos ni ale ala bos kinong ko baby Solomon nangon sa mayot kina na tarpalisor itu no ka na palisor ko na chip kina keng gusaro kaya ka ni reta na sini bola mailu na sierra ni kelo we sir sarangam era tuna tamat sarga ba tampu itu ni sarga ni sierra ni kelo ni tumen na palisor na kan sa taro na itu tu dia bio na ba tau tin ngono windows anding tak mo Israel bayar. Pada pada nunggu yalun di nusa ngambek ni sona mat kaula itiko au ndo yalun dina menggarap kapag po na may ubakanan dako na kelu na nunggu bingkaran au sampol politik bikin ta politik ngai nunggu tagna election cabinet na tebor sa angkas sa bagawilikin to na liub na mat kaula lai enta sa ndulay inggarap kasaba kabuna pagkatawa ta kanan ta ray matuti wana kalum bato ko na bun bika nga totoo ko na lesson to lesson kin na youth and cabinet po yan itigin kalima itu na bango na yan rati ko na matang kanggar tunan talinga kinamas sa iya na tikinong yan na palmisor. Ya ubah bina ni sama itini na pakasama ya tinimbulu na palni soro ko sa dagay mereta sa kalarak nabi kami ato kinero sa sang kaya tundi kay kalarak na palni soro miato ko may na ngunang ko sa may boso kina na kalu sa palni soro nga okay ang tama na elon noloman na tama sabuno sa may tiki na no nelo tabuna kalu. Ya bos tigo bangko na tini kilim tu bangko ena yan reti ko na matang kangkar tunan talingang kinamas sa iya ena tikinang kaya sanding kita kana lamang kaya sanding kita kana paling sorong ko meu masu meu garabo na kelu ena londin tu bangko na mata ni kelu ena tigo ba inti na batikiken ena reiti kenda na matana ena rongo kenda talangan na kelungko ena karan talangan belatani sandan dingitak apal ni sorongo metiki na tam enon na kalwe ya kaya kai kusana pakatara apal ni sorongo menang karab kina mata kaulalayan tasan bumpol ita kana pakataw titin ngono ko endar nama kana kai na ya to birni Israel endar ta pui buta ki endar na sengni ado abun ni pakapakatim ko boskin no leso ni na matani ko na ipru na wacheba na ipakapakatim para boso bichuswa na puno era kay siyang niya to na Israel wala nang bititi kamay balit non rapos bichuso kay kelip non rapagat tambat kiro chuso kay kelip ang kay lomanga balit na daw balit oyer na mata buni litin era sa limbutu ko na puno yaltak era sa liya to na puno ni pagpagatin era sa raider na kabina kay tutin ye tampong bir na kabina ye butu bir na bikandrenre no irna anak warna kaun tamataliliw dinanga ni radola tamo irna buni bain tingo tamay tukay kila ko na buni grapes era na fam eta katakit ya ndare na non tu salis man letin karu na matabu gudu bang ko na sosoban terasar nga na grapes ya terasar nga nagile na kenakali ya na ibakan din o siyempre ni rin to na grapes moro ni otoli may tambang may ato sa rin ang gil. Yeah, nakarawat mo na yung matubi non tutul sumay non riko ko man. Di na nga nir sa rin ito nabi kami na. Yeah, baka tambang at kira to. Oir na anaki, oir na katuawa, kuwara to kunikin oir na oira yung matan rin rapaka na bon.
Rongga yang boleh mati kino tuh sobat ikili rongga itu kuno erna kena erna kan teman rek apa satu beti kan terakal ena pol na bukun terong erna kan teman rek dinangan inda pakan apa menerima tang me pakai itu kuno toneliti no ni tang naklu ni na bibu ke ena bukun di pakai sama leka-leka mentam politik ena pakai tahu tu nono entangan rebeti kona ya lo tambu ni kalau kangan rebeti talangan me pakai tambu na bulongko meroniat yung nonon tini tayo ito na kalu, kami yalon tini ito na kalu, kami lihat daw na kunin ni pagkapagatin sa para to ito kolom malay, bigyan kita na nonon tama. Sa surit ito na pagkasikataw, na uti ni share, meron to na wasya bigyan na nekab na nikuha ni Bernie Sulewa na ilulin youth, yan ang kaitin ito bigyan. Naka. Binawali besar, bawa binawali bina utul tini singa tambu ni kuah, bawa binawali bina bunyi bubal inda sama itu bubul kinongo, tumaro bali bina bitaman, dong ana ser na utul tini nonton ser na kami kuah, kebayan doro buno menda nambula kin dan ronga betsisu, binawali. Nak. Comunidade
belong to you. Naka dambo mande dono damas mas manda kimami bakabini binaka turanga na bukuni ulutanga rakau tamay na lubi kimami rongoda na biba kasama waseiti wakina kimami tikeba na ni mami mbula mami bandin dinata turanga ni din kimami binakata me kimami karibe na lamuni malumu na masu senanga sangani abutaki na bakambauta kimami yalo koko lele kimami na yalo malumu endende kimami sauma kimai mikimami bebutuni bosi mikimami mbiuta tani na beito kina banana kina ndaki nimbula esalo batikelo malangi kimami kilani sa bananda kuna ulutangango ya kimami wabini binaka ni netiko batiki kimami na ilumuni sakana lotam me baka bonga takati kuna baka sama ito uragiti kuna kabini ko ina ni mami bula kimami tamata malumumu kimami tamata ibalbalada mata tabina kabi kemuningo ya kimami wabini binaka turanga ni natangi tiko na ilu kimami be kemuni na be singa taudoko ka kimami kerete kin na be baboi na be lutaki na be barutaki ni ilumuni sakana lotam ina ni mami bula mera ni kimami bula tagin na kaoni rokobi panindo kaisa kina na balebu non rombula na lubi kimami na balebu na ngoni sala banga tagiti ko turang rendra sorba katiki na non rombula kina non ranguna ina kena kaliba kina kemuni tutuku na balebu na binga ngani maso dambora gibe kemuni na balebu na bitu kunyalo bagandina dina taki na numuni langilang kina numuni dedera kina numuni koko na non rombula na lubi kimami kina bi matu wale dona madobo ni bingarabi satu kimami bawa bin binak netuwaro na ilumuni na lotam netumber na lingai kimami salabati kimami na madobo wakalunga tagaturanga na bingangani masuke de rambo wakalunga tanga na bi matabu wale wakadubo lubi kimuni matata bina kabi kimuni na ni mamimbula erna tigme balangi erna song lutungoi na rere na bi saibiti binagabali buturang na numuni beso tabi binagabali na numuni kalu dorong masu kimami bagale suya sa kabi kimuni na langi na rokobi na dokai na der numuni sa katinga muni bosa binakatagiti ko na tamay kimami bagalo malangi na buku itisu ni bambula amen Naka na bukun total nanto ni bingarabi autor talatin ngono ko mo ba Pilipina ka keda na len bukal enta siya mamaya na ramuni wayan na kabinet ko bambutun pamarot ni tupo ba Pilipina ka na bi maso ya dambo na numikin na non talin bukal ran taptu nan taptu mat bambutun ni natigiti ko ni non tabi mat na lomani dono mata ko na bita na bukal enta sarmo tipo na mati na vito be rastapati ko na ngaunang ko bambutan ni nonta ngauna ni mas probablemente na numuti mo right kali mo na ba binaka na kami na kuha rautan ni dabiali tursa bulu na len bubale ta siya maraw pag binaka bir nonta len bubale era ulangi era may type talanga na kami na kuha na testimony kali na bago binakasakit ko na kaluan na nonton timbolo baka talaga ko na bubale to by type minute pakawangka sa matal to si tikmo sa siya nga iya ako binaka ni merto siya matal nga may patikikin na kami na kuha na bulikin na ito ukilan sangol talaga ng Manila testimony nonton pa Pilipina ko bambo to Jane no nagay bakit patrati ko nonton pa Pilipina ko bimbuli to bikim ni na turbong Manila nang bulo ni ba repo na kalo bika kede na baru bakit ko na kalo yung pantalon din Nailan ko ni bitsa may balang
napakasiga kala family na wali na share